saya dengan sukacitanya merasmikan program Terhubung. Bila kita adakan pameran sebegini, ia memberi satu kesedaran kepada masyarakat tentang di manakah dan bagaimanakah media itu terhasil, ya. Dan ia juga melangkaui sebenarnya saya rasa yang manfaat daripada pameran ini akan memberi satu gambaran yang sebenarnya kita menjadi celik media daripada buta media. Okay, actually Terhubung ni, kenapa kita come up dengan nama Terhubung ni, pasal macam tadi saya bagi tahu, kita nak menghubungkan pengamal media tu sendiri dengan masyarakat umum tentang macam mana kerja-kerja pengamal media. Dan segala cerita-cerita yang berada di 3 galeri di Terhubung ni, kita dah well curate. Setiap galeri tu akan menyampaikan cerita yang bersambung. Untuk 3 hari ni kita mempamerkan 15 hasil kerja daripada pengamal media dan juga dokumentari fotografer yang berada di Malaysia. Terhubung ni satu benda yang tak tercapai di akal sebab dia lain-lain. Apa yang dipamerkan kat sini real, dia bukan fake lah. Saya rasa satu inisiatif yang sangat baik yang dapat membuka minda kita tentang apa itu fotografi kewartawanan dan juga dokumentari secara visual. I think for this particular Terhubung punya exhibition, the artworks that have been showcased are really interesting, since it captures the moments of more regular people. And also I think that we don't really quite see a lot of things being captured among people in our own daily lives lah. This event is actually, it's really meaningful, impactful, and also for educational wise, it's really good, especially for those who are really love or have interest in photography or maybe in any other arts.